Bueno, Dios haga su bendición, que hermano Tak. Es una bendición de que Chioch talel ta yutanaik, o puyuk nos chashanavik, o puyuk nos oyoshuk, tibuy nakaloshuk yunti kahualtike. Primeramente, colialti Dios, ti kushulotik tas kushuliondone. Atikushulotique ma octiyun solel tohlek taleltik, o porque tohlek kelanticusi, o porque tohlek xixcopoh. Sino que solel kushulotik tas kushulionton likahualtik. Tibuchulas paz vinagel banomil. Primeramente chacalposhuk, tibuchuchas coponoshutale y tibuchuchas patalabontonike, primeramente. Hati kahualtike y también li oyunta toholal he chichituntal yunti kahualtik. Hati anauhich onosh tihbi tibo oncha baiti bi Marcelino Jiménez del grupo Corderos de Cristo. Antes, muy utosh cholbes cop Dios. Ahobno pemshkai chikehin batelta, cada evento, cada campaña, cada boda, cada cumpleaños, inauguración de calle, inauguración de cualquier cosa. Pero muy utahna, mitas pas compartir la palabra de Dios, chaval no po, mitas calpo yutal scop Dios. Tipo yugnos etastika bun chikinik, yalam sinsham kahualtik, semtak Dios, skerem tak kahualtik, kutskalaltak tak komon, kishlel, vish, kitsin, bankil, solelichas kapotalel, spato bilabonton das venta ti kahualtike. Ati ponemos akun personalmente, chaval pihilal, chaval kusioikun. Pero li Dios esto nos ihilal to nos lex razón mantal ta toholal y ta toholal. Primero chikal botabai que hermano Tak atili hoy teshkal dalel tiscop Dios ta toholale. Mushabal que yuntuk el vinik hoy yuntuk el gente chatal o ti abu chabalalik Marcelino Jiménez. Muyuk tas kushul yontonos li kahualtike. Tas lekil ti kahualtikti hechli oyunta toholalike ati manchukuk las taontalta ikeli diose. Muyuk sha chitun tas venda kahualtik y muyuk sha chkaptalelis kop Dios ta toholale. Stuchet hutu konton tas toholal Dios porque mushtoh bekuns kushulion ton li Diose. Muna kusicha gelave en este momento, muna kusitia problema kusiticha oyune. Kusi hoy ta matrimonio, kusi hoy ta nupachiil kishlel, muna kusi hoy ta toholal kitsin. Una kusi hoy tato tame keremtse. Mushkilot mushkot kinoti bu oyote. Muna bi oyota chamel. Mia tuche chavaya ba. Mi chaval se sposhil chavai, mia tuche chavaye. Quizá gestas kaitik alal tuktik. Hech tahtatik tanopel, kuchal hech la kai ti kalal ti bonek, ti hech la kai ti kalal mushashilo tabokolal ti kalal, tashaoshumil ba. Un tiempo le hay a Estados Unidos, le hay 7 años. Shucha calvo shu, kuselan las colton li Diose.
alaltelas tatanael tibuon, di chabalek pasok beyam teli diose, timuyuk bulek chikinta belis mantali diose. Chkalbo tabaiku, chkalal taktakobong, kalal muyuk le, tak chikinta dikskop Dios, kalal mootik muyuk, timantal, tah no pentik, tak konontik, chabal kusichkot lek talokel. Mushaknatik ustak pastik. Un tiempo con familia, con nupchil, kalam nishna. Pero kolialti Dios el allí con talel y le oyunta tojo la like. Una cosecha hecha en este momento, pero di cosecha calvo tale. Antes que mushpik boshuk talel iskopli Diose, antes que muham talel, solel tas kopon beyahwali lo ile, tas kopon beyahwali chul Biblia. Solelitas que hanba, tas toholali Diose. Porque ti Diose muk, porque ti Diose mu albahus lekilal. Mushkolah ya hunuk ya amtel ahwalil. Mushkolah ya mucho hunuk representante de colonia. Mushkolah ya gobernador presidente de un país. Mushkolah a ti Dios sol oshimto velta chul. Por eso te pas de respetar sol el das quejan va. Ako yak mun pihilal, ako yak mun kopohel, para que discopetis mantal chkelabdal tayutanata carro muna bucha bai. Shush tonech otabonton, shutas wokbot labonton, shutas hamle ano bentanae. Pero timi muyuk las quejan ba, muyuk las chaktamuk de Yahwalel binahel panomile. Muyuk kusilek chikotato holal, porque muyuk das kehlita bayuk li Yahwali pihilale. Quizá tibone mushito hom lek tayar el tal discopti Diose, toh bikitun das tohol Dios. Pero mi las colta un li Dios li las kehlita tanae, Dios tash amteh tatoholal y Dios tash amteh tatoholalek. Le hoy das kehan ba, antes que mutah hamdik liskopli Diose. Totik Dios Yahwalot binahel banomil. Kushul Dios tas batelosil. Kolabal chekalbot ati kushul unabune kahwal. Ati apishokune ati chamal kinune. Tahve kutik dia bishime tahti kutik dia cheneke. Tahti kutik skotol dikusiat kunano dikusistak tiele. Tashkuchkutik tachuval davale Dios. Tikuyepal chico bohpatel tana Dios. Bo chapate balionton la keremela tsebe bone mushkil kusi dicheche dichelabe. Khanosh chitun batel. Tastoholal te avalabanishna. Me hoy van lom de Jacobel, me hoy van lom. Mucha Chávez baik perdón, chixtuf chili. O mi kahbal. Ti kere metik ti tsebeti ke kahbal, mi oshavan ti skipstens baik ke kahbal. Chavals chil, chavals melol, tishkush de jalike. Una cosito sukal, pero li bote shavil, shavohtikin. Chul Yahwal loil, chul Yahwal kop, chul Yahwal razón. Chul mukul Dios, Yahwalel binahel banomil. Hambun batel ike am dejan das toholala balabanishna. Kulabal tihayim kushahtik to te balabanishnam das te tashan bilda te abusila banomile kahwal. Ditahkan botak opohela pihila le kahwal, kopohan batel kahwal.
Bikitunda tojolal kahual. Hechnakan botbokol chula Espíritu Santo. Poder de Dios am dejandas tojolal abalabanishnam. Kolabal chakalbot. Kolabal Jesús. Buoy chanaba balabanishnam. Buoy da carro. Buoy das naib. Mitayam tali. Mitas negocio oyi kahual muna boyi. Vas a derramar tu gracia, tu bendición, destojolala balabanishnam, que tu palabra, Señor, shkota yondonik Dios, ich bilja kom damuk, chulyahwal, chulibro, chulyahwal oin, ich bilja kom damuk, hechlilah kehan bala, nihan bata tojolale, kolabal chulios. Bel chapel con oración. Butuku bah bumuyuk shmerolah kunikope. Desha tuhbun, sha pasunta perdón. Buoy bushitohom, shikobuhe. Tashi ochtalel ta presencia, tashi ochtalel ta oficina, tashi ochtalel kahual, dibuchotolote Dios en tu presencia. Am dejana tu Dios. Leo yune kahual kolabal ta chulbi chul nombre. Ech las canbot las coponot chul yahwalel vinagel banomi. Gracias Señor Jesús. Kolabal chul Cristo. Kolabal kahual. Amén. Lehoy que hermano tak. Una vez más, Yapas Boshuk, saludartas, Bikahual de Cristo. Hermano, Yapas Boshuk compartir la palabra de Dios. La Shalbotik Tili, ta primera, libro de San Juan, capítulo 2, versículo 1. Takel dik yalel aliskopli Dios kusita shalboti. Takel dik 1 hasta el 9. Libro de San Juan, capítulo 2, versículo 1 hasta el 9. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Estaba ahí la madre de Jesús. Fue invitado también Jesús con sus discípulos a la boda. Y cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes que ver eso conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que él os diga. Había ahí 6 tinajas de piedra para agua de acuerdo con los ritos de los judíos. Para la purificación, en cada una de ellas cabían 2 o 3 medidas. Jesús les dijo: llenad de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Luego les dijo: sacad ahora y llevadlo al encargado del banquete. Se lo llevaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua ya hecha en vino y no sabía de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían. ¿Qué hermano taca? Usita shalbes melolis kopli Dios divi.
hoy la hecho junu poner junkin. Me usaba que cuenta que hermano tak alal japaskin o michmali junuka tsem o michmali junuka seba amigo o michmali junuk seba vecino o mitashnupuna kerem o mira yalcha ti kereme papá sobre el taskansha kahnupchil abolahan katik papá sobre el bat katik kaktik reskuyun kupilit semble todo mundo tashnupin titsebe tasta yorail tashmalih tikereme tasta yorail tasasnupchil. No todo el tiempo olol, no todo el tiempo chinsem, sino que tasta yorail taschiti kereme taschiti tsebe tasta yorail tasa yuninupyunchil. Jalajech otiorail tijun lugar tibu hoy ti Jesús ta boda tajun boda ayan jun muy bajel. Pero las no picti yahwal tikine hich kuchal chak boote chinupiksha tiksem digne o tsasha yahnil dikkerem digne batkal betik tih primo tike batkal betik tis tioe batkal betik tis abuelitae tis abuelitoe bakal betik talih vecino tike porque le kopon tikchkil chataka invitación. Y a veces les costumbre que hermano tak hoy muchun dignos la invitación gestos por teléfono siempre chbah kaktik resku para que estal atikuts kalaltik porque chunu ponel porque chinu punchati kereme o chinu punchati tsebe. Siempre chachaya tiempo, chba victalel, siempre chachaya tiempo para que oyuk muy bajele que hermano tak, alal sobol di gente, alal hoy ti invitado, alal hoy ti familia que hermano tak, lekli muy bajel dasheche, porque hoy me shlok alel kundik chavai. Esto ta kunisat la kil nu punti kuni prima ti kuni sobrino ti kuni juni chone. O tiuni abuelita como me el ya sot ol tiksha yunsat chik ti abuelito la tokil ti kuni mome malisto patel. Siempre hach tal el tik. Hunchi me mati solel ti kerem ti tsem hataw kutik batik. Hunchi moyach kota pasel pero ti hun tsem ti hun kerem kalekta shish tamuk listotisme. Solelek tas malahakel tas malakanel jalajech otjunupunel en el tiempo de Jesús otlajunupunel pero gulatayon tonik atiyahwaltikine muchos askan taktik taik el tahne muchos askan tak pas batik invitar tahne oh pegultayon tonik. Las taitanael es tan lindo. Qué bueno que cotas no penic, qué bueno que gulta yon tonic, y qué bueno que taltas no penic. Scanto chkati kamigo ti Jesús ne, scanto me chkati ti lek kopontik ti Jesús ne. An buoy ti Jesús tahe, baksatik li Jesús buoy choletik, buoy hitet chik yuni apostol take, baksatik shiti yahwal kine. Gulta yon tonik de que hoy jun yamigoik, de que hoy jun vinik Jesús vi, las taik tanael. Ala las chak yuni tiempo ik. De que bakopontik ti Jesús haskan bas betik invitar. Chino puncha ti kerem de que o chino puncha ti kunsem de que hoy shati boda chapal shati resku chapal shati velile ti kusecha Jesús shanos kanshi ikala lasta yorail batsa ikli Jesús batsa banuk ti yahwal tikine alalte yichtael ti Jesús Mili oyote Jesús, tal vez usted de Jesús, li oyune si ti Jesús.
Munachkal mishakansha apolah bakushti kresku babekutik yun tashnupin kerem yun tashnupin tsem yun tashet kunupunel pe yun gulta kondon kutik ti vote que chavala bicho invitación pero apolahan batan babekutik bakushti kresku kusilayali Jesús como monos nas tois bae como tohlekono yonton tohlekono stalheli kahwaltige mushkolah chakuchalo dige teshbinah milikote yun oito kamtel chichotik megotige yun lektos cham dige negociue yun oito buchustal kunigul al siempre oyech kota pasel tibotik al tashkitik invitaciones. Pero muskotol tikuk tihlomsto ke kolabal tashibati tanu punele al michnu piche kata kere mechae al michnu piche ta tsebe chai e yun sta yora ilchimali ti tsebe yun sta mai yora ilchima tsa yahnil ti kere me te ke kolabal te chikot shi ti kuts kalal ti ke ili Jesus mo yuk stois bala yal kolabalik te chikot pero magnos mecha batun Chig me avuni wah discipulo takun, chig la avuni wah chankop takne. Hayim te avuni apostol take, hayim te avuni chil da shanvile Jesus, abulahanik me batelikun, apostoletik abulahanik me kun, uletanik me batel, pa me kushti katik direskue, batik me katik tavel, shutatik chil ti apostoletike. Kusila yalik hechuk kolabal te chikot kutik ti takine. Pero maagnos tokun solel dahpas pekutik invitar ti ame ekne ti maruch ekne ati ama mane Jesus dahpas pekutik invitar ekun chapati bot ekne Jesus chapati ama ma ekne ichpati awach chankop tekne moohlek oy shilayali Jesus Ikelavil kermanota kalal kot yorail Kalal koti orail kermanotak liktik inne kermanotak ti Jesus te hoy bechel ti Jesus te hoy pendiente ti Jesus kalalik ti uch bajelne kalalik ti velne kalal tesha hoy chololik chi ya apostol tag ti Jesus hato chilik Oy muyu bajel, hato chilig, oy lekin, hato chilig, shve ignosh, uch bah ignosh, titahun vodae, titahun upunele. Pero ti maruche ke, ties yak kelvan ek, temi ti maruch na temi tohlek, shkelvan, skelanos tahuhot. Hato la chilti maruche atis met Jesus las tata ilel ti lah ti yuch polike lah ti rescue lah tis vino ike ti Jesus te hoy pendiente te hoy chikti ya apostol take alal ati maruch las tata ilel Tilah ti uch bahelek, tilah tis reskuike. Sole la yation ton mauk yahwalkin. Mauk las paskin ti maruchetis met ti Jesus pero lik snop ochta tristeza lik yation tonti maruche. Tal vez la yalti maruche Ya pek lal chkomik melevi Ya pele chavalex koplal chkomik porque lahli yun reskuike y eptolis gente xtoke eptolis invitados toke Ta Biblia muy utashkil dik hermano que mi veem shati maruche mi chavalto mi veem to ti Jesus mi chavalto ahom las tata ilel ati María la madre de Jesús Alal tesha nihahtik triste iksha ti buchu hvale hetik yunti uch bahele
Porque esta junquineque, hermano tag, hoy mucho chacan de favor, vote pendiente me oyancha para recibir invitado. Vote pendiente me oyan michlah velile, vote pendiente ot metarescu di vote, o sea va a tigyah valskotol, vote pendiente me chabushta globo, vote pendiente me sol el jack el va, vote pendiente me jack el me hoy atsami hoy ich, chichiotik alaldah pastik hunkine. Hahesh tashkaltik hermano tag, hahesh tashkaltik tik alalti votik. Hoy tajpasti junkin, okusuk no inalti tajpasti que hermano tag, ha hech pendiente oyotik o tashkal betik likah amteltike. Atimaruche, temiyun tsilet no satahujot, skel no tahujot, lah metis resku igne. Kusila yalbe, aliyole. Malchkal di maruche, tinaka yich tunesel yich chine talel, ati Jesuse, tunese yun chul Espíritu Santo, kalal ayantal kal chine tal da yuchut, ti maruche, kalal chine tal ati Jesuse, yich tunesel da chul Espíritu Santo, pero ti buyuk muyuk espacio nek hermano tag. Muyuk espacio tik usilas pasti maruchne, pero muyuk problema. Ya está tili hoy ti kereme, ya está tili hoy ti yahvalel vinahel banumile. Liech chapah me koptanae, liech chapah me li rasontanae, lie muyuk bukeshlal tashkomik, lie muyuk buchation donitana, vonekne tah. Pas echar jutuk la mano, kusi las pas bo echar la mano ti maruche, kusi yo kusi koltavan oli maruche, el de kabiltas kop diose. Ti kusi koltavan oli maruche, nakala stantun batel, batskopon li Dios, batskopon li Jesuse. Hermano tag. Vaya que las pasme que invitarte, Jesús. Vaya que gulta yo, Antoni. Hermano tag. Taika vilta elel o taika vilta nopel. Kusi chano ti voot ti kalal solel ja tu chulet chika buni rescue ja chila he chabal chika bun rescue chbak oponta ta familia chbak oponta bu chabalale para que stalik ta vel para que shilik tinu punele kusi chaval ti voot ti kalal chlah ti abu chbole kusi chaval ti kalal chlah ti amole kusi chaval ti kal chlah ti barbacoe kusi chaval ti chlah ti caldo vakashe ti caldo pollo kusi chaval ti kalal epta abu chavalal y chaval to veme lakshavich lakshavat am lakshavut kusi chaval chkat konondi ji ocho tiktak eshlal oshkil hermano lachme vach lachme ich lakshame velil epto meligentis siapto metashul ochtaat onton todavía chihla resku aiskan metalvocol y chaval sveliune kusi chkota pasem eshlal. Tal vez kala laja vele, laja rescue, tal vez makono shi undalele, makono yalbune, que bichaval svelu, leche chaks batak eshlal, shu shili invitado kondike, epta sa mulik. Allá va que hermano tak, kusik elan koti tajun boda en el tiempo de Jesús. Laglatiyuch golike. Ali uch bajele, ali rescue, significa gashlox melol, que hermano tak, muyu bajel. Calal sobra rescue, calal sobra bote, calal sobra timole, ti barbacoe, ti caldo, cal sobra ti avele. Hoy muyu bajel, porque hoy está tatik chimchimbelta, cano tome avelik. Ano tome a vitahik, anik tome kaldok, michtal siya mas vah, michtal to mas mole, michtal to mas velil, shachi, alal ti sobra ti velil, ti sobra ti resko, muyuk eshlal. Pero milah ti resko milah ti velil eshlal chakom. Triste chakom,
Itayan velta que hermano tak ako misha paskin, ako misha shinupuna kere matsem, usuk siya pas inaurara na siya pas inaurara puesto, usuk siya pas nadik siya misha chun batayan velta porque keslalkom abunda invitado imuyuk siya shbe batel imuyuk sta batel takip ilan yes tal itakip ilan ye patagun. A veces ochkalti que hermano tak muyuk siya chive batel porque chihbatanu punel muyuk siya musha mesha veik mas ololetik musha mesha veik mas yun mechpa veik kutik y kusich pas alal kusich kotion don siya na chabal dono veem tal y contento tal y chabal apat pas resku tristeza keshlal lo ilta el que hermano tak chakal botabay Timi voot chabal ya pas va a invitar a Jesús. Tal vez que hermano está alala no punike, alala vika baike, o tal vez alal nakatosh la voz tiene que puro muyu bajel, puro lekilal. Muto shabot tikin kusi cáncer, muto shabot tikin kusi tumor, muto shabot tikin kusi piedra, muto shabot tikin kusi anemia, muto shabot tikin kusi tosu calchamel. Tal vez muy puro tosh muyu bajel, tal vez divini que muyu tosh chuchposh, tal vez muyu tosh skips ba lektosh tikush lehale. Undo soklis kush lehale, mishana kusi lahavu una que hermano tak lahavu unti uch bahele lahavu unti vino. El refresco, el vino representa gozo. Alal sobra ti resque hoy muy bahel shumich tsein hulikel shumich pasti ofrecer otro refresco. Hermano alal chila ali muy bahele chaum le kush le haltige chkak batik eshlal alal chavas melol stukilia matrimonio alal chavas stukils melolia kush le hale vinik ans querem es que chilaj la alegría chilaj el gozo. El vino, el refresco, la comida representa alegría, representa gozo. Pero qué bueno, te yahwal kine gulda yondoni que hoy un vinik ya mi goik, asbi Jesús. Vaya que y que batel di Jesús, vaya que gulda yondoni a ti hecho que eshlal komik. A ti maruchela yal, a ti bonemos pascuun, pero hoy un querem. Tu echems poder, hoy un querem, Yahweh el vinagel banomil, hoy un querem, Hasbi rey de reyes y señor de señores. Tal vez la yalti maruche, vaya que la yapungutik invitación, vaya que lital gutik. Alaldi maruch, shvechun batel, te que bakopon likole. Alicole Shuyun, Alicole Rey de Reyes, Alicole es el Dios Todopoderoso. Tibonemos Pascun, pero Kahom Chkakuniko, Bakopon Licole Shilimaruche. Alalcote, Kol Shutkotel, Kunikerem Shutkotel, Kusi Mama Shinati Jesuse. Lahmes Reskuich Kaleshi. Mishana kusilas takle Jesús. Milahtis resku echae, bakan ni pas betaora, bakan mantal kuni askal, bakan ni mantal kuni kulei, bakan di mantal kuni toki taora, bat hume oito me kutem kuntak inle, chilo baltaora, buiti yentae, buiti askal muy bushi. Kusilayale. ¿Qué tengo que ver yo? Bueno, me kusih ventaja le Jesús. Kusik ventavo ne tal vekun, ne tal uchbakun, tal kuchunuk resku, ne tal veh bochuk barbacoa, tal veh bechuk velil, tal veh va, tal tiich.
Pone tal vez kun mukusih venta milagyotik boleh nakatahamalami oy velil mo ireskutana. Kuchal di chtalawal bune mami kuchal si chaval to kotem yorail kun di kusichkak ta ilele. Shili Jesus. Pero lime ile mo yuk stak batel stantun sutel ibats kopon libuchute nihah tiktak eslal alibuchu yichohita cuenta liuch bahele tisha nihah tiktak eslal busbunti gente mushabata wontonik shikoteli maruche mushabata wontonik alile velel chavile skotol shuyun melevi les melzahjun skotol likusi palta likusi kechel makale chaval kusi tsots tas toholal melevi mushavata wondonik ayah cinta lo ilme kuni ole shiti maruche. Tal vez ti uni encargado ti valgetige mi melel bige chaval ti chkolta vane yu keshlal chali kon kutik ati utel chanoch ke chkutik tana es que valun kutik tas melchanel ota yak eli resque pelah kun kutik chikesha kutik sha mushawata wontonik mitali koltana mitali li yahvalel vina hel bano mile es que li kole Mauk sobra gente, es que licole, a rey de reyes y señor de señores, asmelza no livina gelbano mile, tal vez muy ukech la yal completo, pero ti María, ti Maruche, sna ti buchu, ti aiskopone. Alal, ti Jesús. Bueno, ti kuni mami las tik ansba, pero bueno, como toh le condone, toh le chikoldavan. Tohlek talel, musikola chekuchas talel, divini que te ansewone, tohlek konton. Hechu. Ako mi chaval to kotem yorail, tashkak ti milagroe, ako mi chaval to muyuk no poh talka milagro, chaval no poh tal koldawan, atih no poh, tal no bekun, tal no kuuch bakun. Pero hati kuni mami, bueno, tal skoponun, tal vez shiti Jesuse, chibat, apol subaik. Ali kuni me aiskoponune alas tantun taleli Jesuse tal shinta lo il ali buchu shatak eslal oyik alal teshan nihahtik chachayon donike mi vo oshukti vale hoshukta uni rescue shiti Jesuse vo anguti shishach eshavik shachali mushabata hondonik Buiti ya bila un rescue que shili Jesús. Ha que le chotas tiglevi. Le cocha usicha calvo shuke no hesikta batsivo. Embi cochelvo hasta que solel chimalcha no hesikle shili Jesús. Porque kaksha ono la yali maruche mitali koltana chunik meskotoli kusi chaldana mu me jatak bicha chudik cha meskotol shili maruche hechuk shishalim vale etike pero alal oti Jesús la yak mantal no hesik skotol kalshivi lek oy ei shipurishata ei kopohik porque tkanik shakolta el que hermano tak alal nochtun nochta batsigo ti yavil ti yunih tispinal tak tis rescuigne tal vez las taikta nopel hayim van kilo ascaltana kusi van sabor tana mi sabor piña mi sabor sandilla mi sabor melón mi sabor fresa kusi van sabor tana tastik beti Jesús lisha oyo tik pendiente oyo tik tachuntik ti mantale Hayin kilo ya no te ascaltanae. Tal vez mala huiksha porque ti que tahpiktik to ascal, tahpiktik to toki, tahpiktik to kulei, tahpiktik to saborizante, tahpiktik to tigotik alal tahmensan resku tige kuchkalal tak komon. Chapik to horchata, chapik to tamarindo, chapik to jamaica, hatikusi saboral jakane, wotike hechlich talel tige. Hato hesta shmuim, hato hesta sax color tibotike.
pero calala ya orden li Jesús eli Yahualel vinagel banomil ti Jesús bien la yalbe lo que si kutebuk y pasi preva shili Jesús kusilas pasik ti unihwal edge anil ta ora ais lo que sikta ora hutem ti basi hoe alalas pasi hoe to hunyutsi ti hoe to hunyutsi li hoe to echanosh mu ni tanchi ni chavalchi yutzil tischile yutzil dismuile Kalala yali Jesús bueno woshu que la pasiche preon ora ichik batelun kolik batel hudebukun baak bik ali Jesús baak bik perdón baak bik ali a patronik ne baak bik li Yahwalik inne alal atiun wale hetik taun rescue taun uch mahele stucho hik chabal ta ora skule tik chabal ta ora patron Yahwalkin Usi cak anik shishkal tik di Yahwal kini pasawa prevali uch mahelevi sako katik dalja dashkuch katik alalas sak ti Yahwal tik ine ti mero yushu balkin ti mero patron alala yuch aliwe sikip to batel ni tanchi ni to HMTCE ni to chabal chiil yutzil nosh juntos muil di uch bagele kusilayal ali ahwalil ali Yahwalik ine to kapel skol kuchal di via elanike shilayak utel da ora kuchal di via elanike kuchal di chabalek lek chana sha toho bix pasele te to shiel kotik ti unihwale hetige uchal chae shiks kaldi chakal boshu gawai shiti Yahwal kine tajuhun nupunel tajuhun kin ti buchich pasel celebrar una fiesta primero tashak ikta uch el alik usihun sumuile akal to tashlak li uni sobra uch bahele ativo oshuke ha chakabo shuko utel uchal khato chavich tal tik usihun sumuile kuchal ba ela hamunik tik usihutuk no shumue kuchal tats akal to pero tashal das optika waldike que ti Yahwal kine musna buchulas melchan li uch bahele yanuk ti unih am teletike las naik lek buchulas melchan ti uch bahele pero li ahwalile li Yahwal kine musna butali uch bahele chalis optika waldike shita shale Dios es el mismo de ayer y de hoy y por todos los siglos. Tabasco tashal, alikah waltike, jaonosti volge, jaonosti taorae, jaonosti okome, y jaonostas batel osil. Chakal botabakuts kalaltak común. Muna kusicha en este momento, tal vez chavayas chila matrimonio. Tal vez chavas chila kuslehal, tal vez chamil baba tal vez pechelota ilil, tal vez musha shavil beasat abai chikanu pachil, tal vez lakshati muyu bahele, mushkola tik alal, oitoshti muyu bahele, chaiti muyu bahele, hunches chail la kuslehale, hunches chail le matrimonio, chaval chachi. Porque al chili matrimonio de que tal vez mei nos baik, tal vez chuts nos baik, tal vez veig no tacos patikta comedor. Hoy lex naik, hoy lex kush le halik, pero tal la habun li vino la habun li muyu bagele, blas kotolabun. Chaumun
Hoy tosh muy bagel calalique, hoy tosh muy bagel. Pero después, las cotol de muy bagel, la rescue, la livinoe. Ahora es la lochaun o ya lo iltael. Lo iltael, ta buyuk, ta colonia, alivinicle, si yelan melevi, alivinicle, ispaskopik chicks familia, alile sute sok mespaik, alile chime yanil, alile chimes malan, alile sok tikush legalne, yansha buskelohti anse, yansha buskelohti vinike, hechti vinikne, como sok tis familia ne, likyak be poshun, liksa yamigotakun, abashas chiil, laxkotol. Libuy lifayo al tignekuts kalal taktakomon. Tal vez vote muyuk la paz me invitar a Jesús. Tal vez ti vote ya no hoy asa. Tal vez ti vote chajakakan. Mushanaik. Kusi poshilal como posh. Tal vez chajakakan. Mucho shatskoltaun. Mucho tajak razón. La tataba mi gusto. Mushana mucho chpostaban. Mushana mucho tusban. Mi mushana buchu shumihtoh chamuntakin chasa en vez de que chapaste invitar a Jesús solel chbasa livinikeli anse chakal botawai timi buot la sali vinikeli anse tilitas bati banomil chak anabach posta ha matrimonio chak anabach koma bumpos chak anabach melza hakush legal timi gano chak elohli vinikeli anse mi botak elohli no tas banomile muyuk me buchuchata hunuk tishuyune gule sotajol paso chak uchal di yakwal tikine tuk echem pihli yakwal kine sol el gulda yonton hoy hunyami goy Jesús bi hichti botekne bilak shatakin bulahakan aye tal vez o ipochata chamel buyuk shalek chave buyuk shalek smuil te resque chabasha smuil te abote te avishime te matze te cheneke te avitahe abasha smuil gule sotahol hoy hun vinik Jesus bi chabala helem li yontone chabala helem listalele mushashat la gesatakin mushasha basa lilitas balimanule mejor paso a invitar a Jesús al boli Dios kahwal kabashah pakil kahwal ba elan tachamel abashas chiil di matrimonio shiti binike abashas chiil di matishiti anse kusi chapase kishlel kitsin mankil paso a invitar a Jesús. Paso a invitar a Jesús al bolidiose, cajual. Li oyun que helun tatojolale Dios. Chabal chil di matrimonio, chabal chil di kuslejale, toch chasha. Epsha bututs labanun, epsha bututs loil daikun, chabal chatimuy balik cajual. Timi boot binik ants, usug nosh, ta chamel, bokol. Mishana buch, och taleli chamele. Primero tas och talel ta problema. Mi och taleli problema ne. Kalal no hota problema. Ukchal yutzil kun la anuk me avotek, ukchal mi buche mukchut me livach chave. Kuchal mis ansun la vele, kuchal mi kunju tsil tik bil smui li velile, tik alal oya problema, chabal smui la vel, chabal smui li matse, chabal smui li cheneke. Chabal kuchak ye palatakin, alitakine maugme, tasyak bot muyu bakel, alitakine tokleg.
Es parte de la vida, es parte. Pero mustag schel botabonton ni takine. Solamente hoy jun vinik que a Jesús vi. Hoy jun vinik que son el pendiente hoy. Di mi voz chajamabe, mi voz chatata no pel. Oye gente tashal chaval chas poshil he chalipato hamil bachae. Mushaval gech porque el iscopli Dios se tashal. Jauno la Dios ti volge, jauno la Dios ti tanae, jauno la Dios ti okome y jatas batel usin. Ejita shaltas copti diose que hermano táctica al chavalo tictas tojolali diose scotol me chaval cusilech otalo el que hermano tac. Lita shalboticta San Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Voonti jibelune, voonti stelune, vooshuke skoboshu. Atipuchu no choltas toholale, lekchaksat, lekchilisate, lekyoshlianale, tipuchu no choltas toholale. Tas satin le akush lehale, tas chium le matrimonio, tas chium skotol ale akush lehal, timiyuno, no chanos patik tas tohol Cristo. Era vilta shalun, porque sin mí nada podéis hacer. Timi chabal oyo shukta tohol le chabal chila kush lehali, timi chabal oyunta tohol alike chabal skotol. Shili Jesús. Allá va que hermano tak. Pero abin babas melolun que hermano tak chkal bota batalun chlaksha konton. Timi buot muyukcha pas pe invitar a Jesús. Mumesh ochtal da persa li Jesús. Mumesh ochtalel da persa, aunque mi hoy derecho hechuk de cajualtik, ochtalel da bontón da persa vi, hoy gente hermano, alih ele que hermano tak, muyuk das kohbaya latina, alih ele que muyuk, tash ochta persa gato chavile batema modular, gato chavile batema televisión, batem aliatakin, batema celular, gato chavile hopilo chalos muyuk das am permiso, pero li cajualdik mechuk, aunque gas paso la dectale, has paso la bontone, has pas benot, hoy derechos oche chukstuke, que mush och, que hermano tag, mush och ta fuerza, a la fuerza muyuk. Todo nos para respetar. Te las cocun, ti Dios te las cocun, chichicogilanti, milioyote, si la li Jesús, te las cogilan li Jesús, milioyote querem, si la li Jesús. Kuchal janat kohilan tina tikahwal dige es que jilog li chaok jilog li oya visio jilog li chaba chila kushegale jilog shatito abola ba tali Jesus etal kohilan li tina Shitashal klita Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 Shitashal mira ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Tabatikop tashalboti kutskalal taktakomhon, que la vil tibonete oyun tastiana, alibonete taskohilan listiana mi oy buchuhunukal. Tas chikin tabun tikuni kobe, tishkohkun tikuni kobe.
mitas hambun litinae aliwone chi ochel aliwone chi chotix chiu aliwone tachilo ilakutix chiu tajpascutic cenar chiu comeré con él estaré con él pero primero escogilan le abontoné Al kuyelan skohilan kon nontikil Jesuse kuyelan siya na halita ora chkalbo talele siakshat kohabonton siakshat tihanopen dimi buot la ham de puerta li Jesús dimi la paz de invitar a Jesús tabondone que la vili kahwal de que tashiro tabel tashnaki tabondon tashiuba matrimonio tashiuba kushlehal tashtukum la kushlehale pero hato mi la ham belitina mi la walbe kahwal Lio yure Dios, Vishabut li Dios Chayalbot li Dios Ochkun Canalbocha Hambe li puerta Dios Chavashalek matrimonio, Chavashalek shil kushlegal Tu pecha lunda ilil, hoy vicio, hoy bocol Ochanta contón, Kahual, Canal Shabut li Dios Tetash ochli Kahual tike Escuchar lo el tajmale al sat al tashkalbes Diose porque un día las paz me invitar a Jesús un día las calme le Dios cajual o chanta contón calalti Dios ochta contón Delix melsan bulli kushlegale ahora chakalbo tabai hun konton chiklub chil chikalak nichnam tachinda kahimol nichnam tachul beskop Dios buyuk chishanam shibein kuchal porque las calve li Dios ochantalel chkutli Dios Pasó a invitar a Jesús Mumesh ochta persa li kahwal dike Timitea wabino haba chalah chakuni Teme chalah Pero mi gulta bondon chakucha aldi yahwalkin Bas vi que invitar a Jesús Tash ochtalel Vaya que las yiki Jesús Hecho que muyuk chapah ti boda Muyuk chapah hecho que eshlal comig Hermano tak Paso a invitar a Jesús. Muna cosita o yun. Muna mitas pas po siya contagiarte chiok porque bueno mo yo lo bau tas pas. Tas kai kuyelan las tukum dasun li Dios Tal vez chaval pe pas mo li lune mi siya kunta perdon ti Dios yanane. Shalis copli Dios aunque tus pecados fueran rojo como el carmesí, yo lo dejaré blanco como la lana. Mushaval ech kerem, kukto yelan amul, kukto yelan paso amul, kukto yelan ech emot, kukta mitzo. Le amul tachtolale, bone sakta shkikta. Solamente hago ochkun shil Jesús. Hermano tak. Muna ko si Chaech. Nguyuk me lahem jib ni kahwal dike. Chabal me. Uy ko si helem set. Ati bone las taig ta ilel. Las chinik ta veel. Pero li voti ke kermadak musha shkiltik li Diose. Ti buchu tas chunun ako mi muyuk shilikune. Ako mi muyuk stay kunda pikele. Toh venturado oyik Ultas bilik chkil Di buch umushas tay kundak elele Pero tas chunun da yontone Shilikah waldike Ichakalbote Paso a invitar a Jesús Paso a invitar a Jesús Hachas kultaot Belchapels cop Dios Estoy seguro de que yunch tunabun Estoy seguro de que mal le la sacha kuchal chivoke. Mauno das kupin kai yun das angka das pas predicar. Mo.
tayunin al condón, para sentir la presencia de Dios. Mitali vino, mitali uch bajele, chamuyuba, ali uch bajel, li vino significa paz, tranquilidad, amor. Por eso hoy te hashal alabanza. Chitashal ankuchal tashishi kahwal. Tío yunta que val kahwal Cristo. Yunteisha kushulunta tojolale. Ankuchal tashishi. Ayawali koro chitashal. Chinun kutik shame kahwa, chinun kutik shame Cristo. Timimu yuklio yote, chaval kusisleki. Chinun kutik shame kahwa, chinun kutik shame Cristo. Timimu yuklio yote, chabal kusisleki. Timimu yuklio yote, timimu yukli Cristo ta matrimonio, chabal kusisleki. Por eso, el gozo del Señor me fortalece más. El gozo del Señor me fortalece más. El gozo del Señor me fortalece más. El gozo sin medida Él me da. Tener a Cristo es tenerlo todo. Tener a Cristo es tener un buen matrimonio. Tener a Cristo es tener un buen negocio. Tener a Cristo, deuda pagada. Tener a Cristo, hay buena familia. Copón de Dios que hermano taca. Pide escalvale Dios por su palabra. Chacancha que janaba, chinon de que le. Te ochitali Dios, ochanda con don utoli Dios, paso a invitar a Jesús. Toti Dios ya valot pinagel panomi. Lioy las calbatel cuselan la chapan tijunquín en boda de Caná de Galilea. A ti manchukuk las pasposhuk invitar al yahwal kinekahwal keshnal komik oslo ilta elik oyikta tonton oyikta problema. Pero vaya que gulta yontonik la avich paspel invitar y te la melzan te la chapan kahwal. Tal vez hoy avalabanishnam el día de hoy kahwal chavas melos kushlejal, chavas melol tis familia, chavas melol kahwal tis negocio, chavas melol kahwal. Koldabun le avalabanishnabe timilas hamli yontonete chaochtas toholal y estoy seguro kahwal timi ochta skolda yonton te achulcope milastico tochele kahwal te tachachapanbe te chachachintaloil kahwal. Un día las paso te invitar y te la chapan munlikus de jale. Un día kahwal ulda contón buchichapan li problema calibote Dios. Kolabal chul Dios, kultaba la banishnam, buchutik las malia el sad, buchutik kahwal hoy te problema, ta lucha kahwal, koltabun, kushbagabonton, chul yahwalel vinagel panomi. Kolabal ya Dios, kolabal ya Jesús. Ich bil damuk chakom, ich bil chakom damuk kahwal.
Limene heluntal ni me que heluntal ni hilchi miluntal tato holale kahwal. Mucho hayim las malial el sad, mucho hayim kahwal de shulbun kahwal. Solel ochandas to holal chuyahwal el vinagel banomin. Colabalcha Dios con el kahwal. Belchapela coponela tinel. Belchapela copa mantal colabala tunes un batel. Colabal, Dios, gracias Padre. Colabal, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le cualquier hermano solelichik bendición das vende kahwaltik. Mushito homlek das choles Dios. Bikitun das toholalchka di Dios Bukalal chistunes toli Dios, tas kehintael, tas cholbeskop, tas hechtamechu, tú nunca bunik, kutskalal takto común. Un abrazo en el nombre de Jesús. Por ahí shkil fatik, pase fatik saludar en el nombre de Jesús. Ora chkal beshanoli Dios, kolabal chkul. Kolabal. Kahwal Jesús, tohle kabonto, tohle kabonto. Kolabal, Kahwal Jesús, tohle kabonto, tohle kabonto.